Ćao, da li vam je poznato ovaj simpatični brka ovde? Ili ova ekipa ovde? Ovo su neki od najstarijih likova u svetu videoigara. Ukoliko pripadate onoj mlađoj generaciji gejmera, velika verovatnoća je da ste propustili priču o nastanku prvih mašina za igranje videoigara, popularnih arkadnih automata iliti arkada. Pre 2 godine realizovao sam mini projekat sa ciljem da sklopim nekoliko arkada koji bi igračima pružile autentično iskustvo, baš kao arkade koje su svoju slavu stekle tokom 80. i 90. godina. Svoje iskustvo i utiske podelit ću sa vama sada ovde. Ja sam odrastao uz njih. Pong, Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man. Malo po malo, ove primitivne forme interaktivne zabave postavile su temelje industrije videoigara kakvu danas poznajemo. Dominacija arkada u svetu interaktivne zabave počela je davne 1972. godine izlaskom prve uspešnije arkade, a to je bio upravo Pong, kojeg su kreirali Alan Alcorn i njegov kolega Nolan Bushnell iz tada male kompanije Atari, koja je kasnije stekla svetsku slavu. Mnogo godina kasnije, početkom 90-ih, slavu arkada polako ali sigurno ugušile su kućne konzole, od kojih je naravno najpoznatiji bio Super Nintendo, a nakon toga primat su konačno preuzeli PC računari, koji dan danas predstavljaju najmoćnije mašine u svetu videoigara. Međutim, atmosferu i šmek onih starih arkadnih automata do danas nijedna druga platforma nije uspela da ponovi i tako će verovatno i ostati. Zbog svega ovoga, mnogi entuzijasti danas se odlučuju na sastavljanje svoje custom arkadne videoigre po uzoru na one stare, kako bi pokušali da verno prenesu atmosferu i originalne naslove iz zlatne ere arkada. Glavna razlika je u tome da na custom arkadi nemate samo jednu igru, kao što je to bio slučaj davnih dana, već postoji mogućnost da na vašem automatu imate skoro sve naslove koji su izašli, od Ponga pa do današnjih dana. Zvuči suludo? I jeste, ali krenimo redom. Izgradnja custom arkade je u suštini jednostavna. Sve što treba da uradite je ovo. Ok, delo je konfuzno, ali hajde da uprostimo. Arkada je neka vrsta računara i ima svoje ulazne jedinice, to su tasteri, džojstici, mehanizam za žetone, zatim centralnu jedinicu za obradu podataka, a to može da bude PC računar ili neka konzola, na primjer Xbox, u kombinaciji sa adapter karticom. I na kraju imamo i izlazne jedinice, a to su ekran i zvučnici. Naš zadatak je da između ove 3 celine ubacimo malo magije. U zavisnosti od toga da li prepravljate staru arkadu ili pravite novo od nule, treba će vam malo ili malo više novih komponenti. Imajte na umu da sve komponente možete nabaviti na internetu, pre svega sa kineskih web sajtova, kao i sa par britanskih koji prodaju hardware za arkadne automate. Linkovi su naravno u descriptionu. Odmah ćemo se fokusirati na jednu od najbitnijih komponenti, a to je adapter kartica, poznatija kao JAMA kartica. Šta je uopšte JAMA? Njena uloga je da prenosi signal od ulaznih jedinica do konzole, gde se signal obrađuje i šalje nazad preko JAMA kartice do izlaznih jedinica, to jest monitora i zvučnika. I to naravno bez latencije, to jest kašnjenja. Što se monitora tiče, imate 3 opcije. Prva je originalni arkadni monitor, ukoliko ste nabavili polovnu arkadu i imate sreću da monitor u njoj nije propao, to jest ima i dalje oštru i svetlu sliku. Zatim tu je klasični TV, to jest CRT monitor, koji ima nešto sitnije piksele od originalnog arkadnog monitora, ali predstavlja odličnu zamenu. I konačno, možete staviti neki moderniji kompjuterski monitor u vašu arkadu, međutim zbog sitnih piksela slika je nekako mrljava i meni se lično ne sviđa. Sa obe strane JAMA kartice nalazi se po 28 ulaznih i izlaznih pinova, gde lemljenjem spajate JAMA kablove koji su standardni i nalaze se u svim starim arkadama, ali se prodaju i zasebno uz pakete novih tastera i džojstika. Uputstva za ožičavanje dobijaju se uz adapter karticu koju kupujete. Uz sve JAMA kartice dobijaju se i kablovi koji spajaju karticu sa joypad portovima i TV output portom na Xbox konzoli ili PC računaru. Što se same konzole tiče, možete koristiti onaj stari prvi model Xboxa, ali on mora biti čipovan, Aladdin čipom, kako bi mogli da kasnije podesite da prilikom paljenja konzole sistem odmah učita, to jest bootuje emulator koji se instalira na konzoli. Poželjno je da se na konzoli nalazi jedan klasičan hard disk od nekih 100 GB i taj prostor vam je sasvim dovoljan za većinu arkadnih naslova, a to je oko 4000 igara. Ok, da bi vaša konzola ili PC računar ukoliko se odlučite za njega radili ono što se od njih očekuje, neophodan je MAME ili ti Multiple Arcade Machine Emulator. To je program koji uspešno emulira originalni softver sa starih arkada i u njemu se brzo učitavaju svi originalni stari arkadni naslovi.
Te igre su obično veoma male, zauzimaju od par stotina kilobajta do par megabajta maksimalno, a arhivirani su u formu ROM fajlova. Ukoliko u vašu arkadu stavljate PC računar, na njemu će najbolje raditi Maximus Arcade emulator, a ukoliko se kao ja odlučite za Xbox konzolu, tada je najbolji izbor CoinOps, koji je po mom mišljenju najbrži i najstabilniji od svih emulatora. Na forumu CoinOpsa možete naći download linkove za najnovije verzije ovog emulatora, kao i kompletne pakete, to jest kolekcije arkadnih igara sa pratećim uputstvima. Neki od alata koje sam najviše koristio tokom izrade svog automata bili su lemilica, šrafcigeri, sečice, unimer i izolir trak. Dodat ću i jedan detalj vezan za ožičavanje arkade. Naime, povezivanje ground linije na sve tastere i džojstike vrši se redno od jednog do drugog mikroprekidača i tako sve dok ne povežete sve u jedan niz. Ukoliko uspete da odradite ceo proces instalacije emulatora kako treba, kao i ožičavanje cijele arkade i ostale majstorske radove, prilikom paljenja arkade, CoinOps će se automatski učitati i za nekih 10 sekundi na ekranu vaše arkade vidjet ćete glavni meni emulatora. U glavnom meniju sa leve strane nalazi se kompletan spisak svih igara koje imate u vašem emulatoru, kao i mali preview ekran sa desne strane. Sve što treba je da brauzujete kroz naslove, izaberete jedan od njih i učitate ga pritiskom na jedan od tastera, nakon čega ćete imati priliku da igrate stare arkadne igre na potpuno autentičan način. Dodat ću još i to da na arkadi možete podesiti sistem sa žetonima ili jednostavnu varijantu koja isključuje žetone, a to je ukucavanje kredita u igri na jedan od tastera. U svakom trenutku iz svake igre možete se vratiti u glavni meni emulatora pritiskom na dva određena tastera istovremeno, što sam i demonstrirao na ovom klipu sa mojom arkadom. Zanimljiv podatak je i to da postignuti high score u svim igrama ostaje sačuvan i nakon izlaska igre, što je takođe plus. Kad bolje razmislim i pogledam malo unazad, i nije čudo što sam kao klinac u večernjim satima bežao u lokalnu fliperanu ne bi li svoj džeparac ostavio na žetone za Moonwalker arkadu. Arkade su bile i ostale svojevrsna subkulturna forma. Koliko god bile popularne, uvek su nekako uspevale da ostanu u tom čudesnom svetu undergrounda. A svi mi koji smo imali tu sreću da rastemo paralelno sa pojavom i razvojem ovog vida zabave, i dan danas nosimo u sebi gomilu lepih uspomena na dane kada smo kao deca otkrivali magiju ispred blještavog ekrana ove velike magične kutije. U descriptionu ovog videa možete naći linkove za sve komponente koje su neophodne za izradu custom arkadnog automata, kao i linkove za forume na kojima imate detaljna uputstva oko softverskog dela ovog projekta. Voleli bi da vaše utiske i eventualna pitanja podelite sa nama u komentarima ispod ovog videa. Naravno, ukoliko vam se ovaj prilog dopao, podržite nas klikom na like i subscribe. Vidimo se u novom Gajbotron prilogu. Ćao!